Guys, magluluto tayo ng magluluto tayo ng arroz caldo. Yun Ricado natin may sahog na manok. Ito sasahog din natin. Meron pa kami dito. Yan guys, dagang bukid. Next, iba na eh. So sasahog din natin to. Caterpillar. Yun. Lutuan natin. Umimprove yung lutuan natin ngayon Hindi bilao. Kasi delikado nung nakaraan. Mabilao. Guys, may prutas dito. May hinog na bayabas. Kagabi mulberry. Guys, ilagay na yung ating mantika. Lalagay na yung ating ricado. Bawang. Halu-haluin. Sibuyas. Halo-halo na. Ada sa rayuma. Gamot daw ng rayuma. Halo-halo ng ating chef. May ginisa. Lakas ng apoy. Mga usok-usok. Yun. Ilagay na yung ating manok. Yan Sarap niyan, dami niyan Chicken. Chicken yun. Guys, tikman natin. Parang Diba? Yung ating bagong bukid. importante ko na. Pa. Sarap guys. Magic sarap na. Ay, kumulo na. Nagkatubig na. Guys, ilagay na yung ating bigas. Red rice. Coming now to the last question of this conference. And here's what happened. Kasira pa. Names of the National Economic Survey put together by the Ligonier staff to make me give the last address. So I'm the last of the speakers to have the opportunity to rest easy and put the butterflies
Pwede na yan, bro. Pwede na. Pwede nang hanguin. Makaleni kami guys, oh. Lugaw. Leni lugaw. Pwede nakatayin. Brad, pwede nakatayin. Hindi kinabas ko di ba gano'n lang dyan na eh. Okay, so may mga hamster. Di ba gano'n engineer? Engineer na bitaw. Ay, gano'n di ba bala? May sakal daw nyo ng bala. Ay. Hindi ka na pijay. Hindi na lang yan. Brad, danom. Danom. Pag dito sa. Kumpayasin natin, Brad. Na? Kumpayasin mo. Yan ba nilan? Marinatic kanon. Tanong mas. Ayos, malapit na maluto. Kun. Parang kumadi ni Ikon na ah. Kumaga mo na? Guys. Gutom na rin, brother. Kun. Nice. Ito muna, kain na. Ya, Brad. Brad. Yang tunang. Siapa yang mengalah? Siapa yang mengalah? Hah? Belum, siapa yang mengalah? Yan. Nah, brother. Ano brother yung tiyok?